Island je jedno od najvećih ostrva koje nije bilo naseljeno ljudima sve dok u kasnom 9. i 10. veku nisu došli norveški i keltski imigranti. Isto tako, tamo se nalazi jedan od najstarijih parlamenata koji je osnovan čak davne 930. godine. Ostrvo se nalazi u Atlantskom okeanu i naseljeno je pretežno po obodima ostrva s obzirom da je unutrašnjost poprilično negostoljubiva i predstavlja jednu hladnu pustinju. S druge strane, na ostrvu se nalazi i nekoliko aktivnih vulkana, od kojih je najznačajniji vulkan Hekla. Glavni grad Islanda je grad Reykjavik i priča se islandski jezik koji spada u severnu skandinavsku grupu germanskih jezika. Zima tamo traje od oktobra pa do aprila, tako da im je hladnoća najnormalnije stanje, što meni iskreno uopšte nije cool. Na Islandu također postoji vrlo aktivna i dinamična muzička scena, čiji je najzastupljeniji rokerski deo, a posebno se izdvaja jedno ime i to je upravo band Solstafir. Oni su nastali davne 1995. godine i u startu su predstavljali deo tadašnje black metal scene, da bi kasnije kroz karijeru svoj zvuk okrenuli više ka post-rock krugovima i postali jedan od svetskih bendova ovog zvuka. Njihov album Cold ih je lansirao daleko u široke krugove svetske rock i metal scene i mnogi ga svrstavaju u remek dela post-rock zvuka, za što verujem da može dosta nas da se složi. Za sada su izdali 6 studijskih albuma i uveliko proputovali cijelim svetom na svojim turnejama i festivalskim nastupima. Samo ime benda ima vrlo specifično značenje. Solstafir predstavlja islandsku reč za zrake sunca koji probijaju guste i tamne oblake, što je zaista jedno unikatno ime za bend sa jako lepim značenjem. Pretpostavljam da ste koliko toliko upoznati sa spotovima Solstafira, tako da ste verovatno i čuli za ime Boven Stains, koji je deo ekipe studija za filmsku produkciju pod nazivom Don't Panic Films i koji se pretežno bave islandskom muzičkom scenom. Kako je on neko ko vrlo često putuje na Island kako bi radio spotove za islandske bendove, isto tako je i sarađivao sa Solstafirom. Zajedno su radili spot za pesmu Fjara, koji je 2012. godine osvojio nagradu za najbolji muzički spot, a zatim spot za pesmu Launeti, za koji je prvobitna ideja bila da prenese emocije sa albuma na kom se i nalazi sama pesma. Spot koji traje 9,5 minuta je snimljen za cijela 2 dana, a snimateljsku ekipu je činilo manje od 5 ljudi. Kako sam Boven kaže, samo mesto snimanja pod nazivom Westfjords imalo svoje specijalne efekte, odnosno zaista lepu prirodu, koje je bilo začinjeno ni manje ni više nego polarnim čigrama. Sad se vi verovatno pitate šta su polarne čigre. Verujte mi, ja sam, s obzirom da sam prvi put naišla na naziv kada sam i čitala o tome. U pitanju je ptica za koju kažu da odlikuje agresivnost i nezgodna narav, tako da možete samo da zamislite kako je to snimanje izgledalo, s obzirom da se odigralo na prostoru koje je bilo prepuno njihovih gnezda. Tokom snimanja polarne čigre su se zaletale u objektive kao i u sama lica, a posebno su bile neprijateljski nastrojene prema dronovima.
Kako Stains kaže, polarne čigre su na kraju odigrale veliku ulogu u toku snimanja s obzirom da su unele život u spot, iako su bile potpuno neplaniran element. Ne znam koliko ste informisani, ali njihov prethodni koncert koji je održan u Beogradu 2017. godine rasprodat je 7 dana pre održavanja, tako da verujem da ovaj ponovni dolazak veseli sve one koji nisu tada bili u mogućnosti da prisustvuju koncertu. Takođe, bend je ovog puta spremio posebno iznenađenje za sve svoje fanove i dovode specijalne goste sa gudačkim instrumentima koji će nastupiti sa njima i dodati dodatnu dubinu njihovim pesama i zaista posebne aranžmane. Sada kada smo rekli sve ovo, smatram da je bitno naglasiti da će se sve održati na jednoj veoma nestandardnoj lokaciji. Naime, koncert će se održati u Mađarskom kulturnom centru Petefi Šandor, koji je bio vrlo aktivan u 80., 70. pa čak i 60. godinama i gde su održane mnoge igranke kao i svirke u prošlom veku. Jedno vreme u istoj zgradi radio je i bioskop Bačka, u kom su generacije odrastale gledajući premijere tadašnjih filmova. Velika sala kao da je ostala zarobljena u duhu prošlih vremena i krasi je prelep retro izgled koji će zaista dati poseban značaj i ambijent predstojećem koncertu. Što se mene tiče, vidimo se 22. marta u Mađarskom kulturnom centru Petefi Šandor.